Thukuru wa mathomo ma urutani wa Badea uria uri mwena wa Reshaofodo gicigo-ini kia umbunge kia Ndaragwa ni thukuru ubatie kwamukira na guthomithia arutwo kuma kaunti-ini ithano cia gitaru kia Rift Valley ende kwa ihinda iraya ukoretwo na unyihu wa arutwo ni undu wa kugomerwo ni mathina matiganite. Thutha wa gutangika kwa ihinda iraya kuri arutwo wa thukuru uyu makoretwo makioha thabari ndaya ya gwetha mai, thina uyu gitanywo gukinya muthia thutha wa mumbunge wa gicigo giki George Gachagua kwambiriria wenji wa mai. Umuthi twoka kuhingura kuneana project ino ya hostels nigetha ciana citu ikorwo igikoma wega. Nimuona make ati haha wanasema wanalala kwa mabati, ati wanalala kwa freezer. Mna freeze usiku, and when you are asleep you are supposed to be comfortable. So we are going to translate, we are going to make sure that nithire kinyamukiria kia andu aya nitugwaka hostels ici nigetha ciana citu ithome wega. Na andu aguko mucii ndamwira uu mureke ndige siasa nyambe ndute wi nie ndiretha giti ndinakio gitiguo ndute wi inyue ni inyue mukauga uria mukwenda muona ndutete wira munjire njoke kwa Wanjiku wako ni ngakorwo ndutete wira munjire tuthi na mbe no ndigoke ha kurumana kwirana atia riri ti hinda ria siasa. Arutwo makoretwo magikoma nyumba-ini ciakitwo na mabati kuria matetete gukorwo makigomerwo ni heho indi riu ni marorete kuhumuka thutha wa muthingi wa mwaka wa nyumba 800 cia gukomwo gukorwo ukiambiririo. Board, as this school expands, the workers should come from this area. Sini hivyo andu awira maumeko eri eriko na inyu mucoke mwake matuka haha ici ciana ni irio kugura kundu kuriku. The economy haha ndioka iguru the Ndaragwa ndiathie na mbere Ndaragwa andu meragwo ati mathie na guku kiharu makone nginya irathi cia tairo gutiare kirathi ona kimwe gia tairo. Riu ni ndirenda andu na umoke Ndaragwa meyonera irathi cia ki ngeingira Ndaragwa gutiare bathi ona imwe ya CDF tamu ino egethira ngukona bathi 5. Gachagua gitogeria urugamiriri wa thukuru uyu ni undu wa kwinyitia thengia wa mathina matiganite. Yeah, we have put up some classes and some of them are yet to be complete. Muheshimiwa, God bless you so much, because we will not only have the classes completed, but we will have a hostel that hosts 680 students. Amen. Kwabatira kwa namba ya arutwo na aruti wira thukuru-ini uyu niguo gutema itemi inene hari kugacira kwa wonjoria wa matura maria marigiceirie. Handu-ini ya Kameme TV kuma Reshaofodo, Ndaragwa, kaunti-ini ya Nyandarua, niĩ njĩtagwo Francis Mwangi wa Wawira.